Upoznat ćemo sada obje ekipe poimence. NK Dinamo, Odranski Obrež s brojem 99 na vratima Teo Dude. Broj 3 Karlo Rebernjak. Broj 7 Domagoj Halama. Broj 10 36. minuta susreta sa Slavovim 0-0 protiv Dinama Odranski Obrež. Strelac je bio igrač s brojem 15, Nikola Zlatunić. Minuta 46. Servis protiv Dinama Odranski Obrež vodi 2:0. Minuta 48. Sisačka servisa protiv Dinama Odranski Obrež vodi izvan terena na polovremenu za servisu ostali su Viko Živčić, Nikola Zlatanić i Matej Solomon. Minuta 55. Novi pogodak za domaći sastav. Uslušen izvođač kazana Dubrca, 17 metara za sisački sastav.
Miroslav Đulić, 5. letki. Poštovani roditelji, novi pogodak na gradskom stadionu Sisak za Sredstvo i Sisak. Strelac je bio Lejs Pličanić, igrač broj 7. Sjega 6, Dinamo 0. Dame i gospodo, okončana je prenesena utakmica Segrasta Dinamo Vodinski Obrož u prvom kolu nove sezone.